Ja ti to potom prepošlem. To je perfektné, čo? A chceš, tak si staň túto, ja ťa odfotím aj s tým interiérom, čo? Nie? Prečo takto? Počkaj, s tým interiérom. Poď tu, my ťa odfotíš do auto, poď. Teruško, počkaj. Nešiel, to jeden ujol, pust. Poď. Hej, som povedala, že ti pošlem, nejdem to teraz posielať, veď ešte hodinu. No, to takto, poď. Poď.